Ikhansela likaWard 24 uSiyakudumisa Makhawula uthi-ke kusukela manje uzoyiqinisa imizamo yokuxhumana nomphakathi wase-Chicken Farm kulandela-ke umbhikisho wangesonto eledlule obumayelana nogesi kanye nokugqoza kwezidingo zomphakathi. Lo mbhikisho ubonakalise-ke izakhamizi zakule ndawo esola ikhansela ngokungabonakali nangalukhalo nokwehluleka kokubhekana nezikhalazo zazo. uMakhawula uthi-ke usexhumene nabaholi bomphakathi waphinde waxoxisana no-MMC wezokuhlaliswa kwabantu eGoli uMlungisi Mabaso mayelana nokuthola ixazululo. Wengeza ngelithi-ke sekuzoba imvama ukubanjwa kwemihlangano ukuze-ke kuzoxhunywana kalula nomphakathi kuphinde-ke kusheshiswe nokulethwa kwezidingo nqangi. Uceba kaWard 24 uSiyakudumisa Makhawula uphefumula kwizikhalazo nezinyanzeliso ezithe zaphakanyiswa ngabahlali base-Chicken Farm ngethuba bebambe uqhankqalazo kwiveki ephelileyo ngengxaki yombane kuquka nezinye iinkonzo ezingundoqo. Uceba unika ingxelo ngobume besimo ukusukela ngoko. Khumbula ukuthi City of Johannesburg ayinamali currently. So ukuthi le project leyo gesi la eClip Town iqhubeke idinga finance and i-crisis esinayo le. So but baqedile ama-processes nayo Eskom so they are ready into abashoda ngayo imali. So I spoke to ama-leaders and we agreed ukuthi no, we're going to have a meeting. That meeting was supposed to be into last week but due to Mabaso beke busy and nesikhathi bezangasithola. So we're hoping ukuthi this week before liphele iviki leli sizobe sesinasazi ukuthi meeting izobe ihlala nini. Kwizitsholo zabahlali zokuba uceba akazikhathalelanga iimfuno zabo uphendule ngelithi unexesha elincinci kwisikhundla sokuba nguceba walandawo emva kokungena ezihlangwini zalowo ungasekhoyo. And I only have 5 months la kule ward. So ezinye izinto angazi ukuthi is possible kanjani ukuthi ngizenze same time ekubeni i-term yakhansela kuyi-5 years. Abanye abantu when it comes to kuleyo nto le abayicabangi the way siyibona ngakhona. They are crying ukuthi ukhansela the previous the late bengabanaki bonke. So yonke lo attention your responsibility le yonke sewela kimi which is fine, I'm going to correct it but angifuni ukuthi masenze izinto sizenze ngodlame silwe sivale itrati because of the same infrastructure siyimoshayo. So besitoyitoya futhi siya ku-MMC ku-JRA ukuthi no makazovala ama-pothole ekubeni lo ma-pothole ecreatwa yithi. So lezo zinto lezo I'm trying my best ukuthi at least zingenzeki especially la eDlamini naseClip Town. uMakhawula uthi uza kuqhubeka nokubamba iintlanganiso neenkokheli zasekuhlaleni ukushukuxa imiba yetshisibunzi kunye nokufumana izisombululo. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka eDlamini.